začetnik Isusove molitve, koja je u svom prvobitnom obliku glasila Kyrie eleison, što prevedeno sa grčkog znači Gospode, pomiluj. Makariju se pripisuju i molitve Bože, milostiv mi budi i molitva Anđelu čuvaru. Sveti Makarije je mnogo pisao. Njegova najpoznatija dela su Pismo sinovima Božijim i Izreke. Zabeležene su i sačuvane njegove besede o čuvanju srca, o savršenstvu u duhu, o molitvi, o trpljenju i rasuđivanju, o uzvišenju uma, o ljubavi, o slobodi uma. Sav duhovni život i podvig čovekov pisao je sveti Makarije, usmeren je na projavljivanje i umnožavanje božanske blagodati, dobijene na svetom krštenju. Glavnu ulogu u tome ima neprestana molitva. Sveti Makarije povezuje molitvu sa srcem, koja je centar ljudskog bića i središte našeg uma. Zbog svog savršenog monaškog života i potpune pobede nad lošim mislima i željama, Sveti Makarije je od Boga dobio dar isceljivanja i proroštva. Ne osuđuj nikoga i bit ćeš spasen, govorio je ovaj sveti otac. Veliki učitelj mnogim monasima i odani sluga Božji, Makarije, doživeo je duboku starost, dobivši za života ime Veliki. U carstvo Božje preselio se 390. godine Gospodnje.